Bakansara 5 na 3 mu Kanungu nibo barahire kandi nabwanyuma bagizireho kutera akaruru ko kuronda speaker no muhezi we kandi byarahanga Franka no wasingira ko bwa speaker. To the office of the district speaker, and that I will support and approve the constitution of the Republic of Uganda and the law established. In comfort, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful services to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as law established. Ko muringo gumwe ogo kuretaho uburinganiza ako muhezi wa speaker bakayiro mwishyiwe myaka 23 orukujwekere minyeto kandi yeraganise kurwana reminyeto okurebeka ngo barugomboro abanyakanungu nimbaraganisa ukora ntine gutina ntine kugwero rubaju gukora namani kandi kugira kurebeka ngo nabahereza ubuhereza ubadvance kwani respectinga abantu bakandu nanga munonga abo kugira ngo ndi youth counselor nindaganise minyeto yanje ngo position yatongera mani kiteke minyeto kandi nza kugikozesa kugira ngo turobinje n'uyo patari mu Kanungu n'ahandi hono mu za ministry n'ahandi kugira ngo eminyeto haje kiyaganirwamo. Abandi bakansara barahire beraganise korra hamwe ahabwe ntunguka ya Kanungu kandi no kwitya abantu obuhereza bachembe bine bizugi ndike gomboransa bine kizibu cyo muhanda ogukutani cyari kishenyi mpaka kankoko kwa alishasha ogo muhanda ni guteganisa abantu munonga kuri kubi kandi ogo muhanda nyino kwikiza ngo bunayeza kurahira ogo muhanda ni gwendi kuza kutandikiraho kwatanise n'abemezi bagenzi banje chemeke gomboransa netenga CD school netenga RSS center city netenga Katare netenga headquarters ze gomborora kwatanisa na chairman Rossi 5 tukareba ngo abantu abo mukama atire kwebembera twabebemberaje na munonga okwatanisa okureba ngo abantu ba Kanungu baguma bari hamwe icya kabiri okureba ngo abantu ba Kanungu bayejumbera omugentasa yamaka kandi no kureba ngo twazo mu wealth creation abantu bitu bayongera kuzo mu kutunga no mu kuhinga aha bintu birabasa kwingwa no kutungwa umuri Kanungu Gasha kwa Jacob Namanya omuri Kanungu.